Aha koa te hia o te kai hautū I te waka I mate ai ngā kōhine e rua I tauranga I te rā o te kirihimete. Kia tai a tīnana atuia ki tō rāua uhunga a pōpō. Kāore te kai whakawā o te kōti ārohe o tauranga I te whakaai kia puta mai ia I te whare here. He ai ki ngā kōrero e rua te kau ngā tau o te kai hautū I te waka I mate ai a merepeka rāwako Brooklyn Morehu Clark. I te kōti I te rānei tōna pāpā e ki ana e kore rawa atu tēnei aitua kino e wareware I tāna tama. Koinei te wā tuatahi kua tai atu te pāpā o te tangata e whakapaeti ana, nāna I whakamate I merepeka rāua ko Brooklyn Morehu I te huarahi o te tukinga. Kāre te kōti I whakaetia mai kia haere tana tama ki te nihua pōpō. Should he be able to go mourn his first cousins? Yeah. He should be able to. He should have been allowed to. Kāre hoki te kōti I whakaetia mai kia pāpāho ngā kōrero e pāna ki tēnei kehi. Nā whai anō kāre mātau I te whakātu I te kanohi o te pāpā. Engari ko tāna, he piri tana tama ki te tokorua I mate. And I did ask him at the hospital, if he didn't want to go to the tangi, that was okay. Yeah. He said he wanted to go to the funerals. I te haere rātau ki te kite I tō rātau kuia mo te rā o te kirihimete ki tahu whakatiki marae āhua 50 mita I tuatu I te wāhi I tuki ngā waka. E ai ki ngā kōrero I reira hoki te pēpi a te tama. How's your moko? The one that was in the car? Yeah, well, as far as we know, she's going to be in hospital for another, maybe a couple of months in a body cast. Aha koa te whiua te kōti. He's going to live with it for the rest of his life, I suppose. Every Christmas is not going to be a Christmas for him anyway. Kai roto I ngā ringa o te ture ia e mauana, hei te tuarima o ngā rā o hānuere ka hoki anō ia ki te kōti. Ngā hui a Wade, te karere.